салом бинандагони азиз, чун ҳамеша дар ҳамин соат барномаи ахбори озодӣ тақдими шумо мешавад. имрӯз 10 декабр аст ва нахуст бо сархати мавзӯъҳои шуморо ошно мекунем ки дар бораашон суҳбат хоҳем дошт. ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи шаҳри Конибодом тафтиши куштори оилаи Неъматовҳоро шурӯъ карданд. сокинони Шуробқала нигаронанд. дар ин маҳалла як хоҳарам аст. ба ногоҳ ягон нохушӣ нашавад гуфта ба наздаш омадам. дар рӯйхати сиёҳ ҳаст ё не 120 000 муҳоҷири тоҷикӣ ки дар феҳристи таҳти назорати Русия қарор доранд чӣ гуна худро аз он берун кунанд? ҳастанд нафароне ки патент доранд, ҳама чиз доранд. дар рӯйхат ҳастанд. ва баъди вожгун шудани ҳукуматдории Башор Асад, Сурия бо сарнавишти норӯшан мувоҷеҳ гашт. коршиносон мегӯянд вазъият бадтар нахоҳад шуд. ҳоло тасаввур кунед ки имконияти воқеӣ барои таъсиси на танҳо масалан ҳизбҳо, балки фаъол кардани ҷунбишҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ ҳам пайдо мешавад. бо гузашти 2 рӯз аз куштори ваҳшатангез дар яке аз деҳаҳои шаҳри Конибодом, вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар бораи он ягон шарҳи расмӣ нашр накардааст. шоми 8 декабр ҷасади 6 узви оилаи Неъматовҳоро аз хонаашон дар деҳаи Шуробқала ёфтанд ва ин ҳолат сокинони минтақаро ба ташвиш андохтааст. хабарнигори Радиои Озодӣ ба маҳалли фоҷиа рафт ва дид ки чандин корманди ниҳодҳои тафтишотӣ пай омӯзиши ин ҳодиса ҳастанд, вале онҳо аз додани ҳама гуна ҷузъиёт худдорӣ мекунанд. гузориши Фарзон Муҳаммадиро бо ҳам мебинем. баъди ёфт шудани ҷасади падар, модар ва 4 фарзанди онҳо, хешу табор ва сокинони деҳаи Шуробқала мехоҳанд фаҳманд ки дар ин хона чӣ воқеа рӯй додааст ва сабабу омили марги фоҷианоки онҳо чист. хешовандон мегӯянд аҳли оилаи Неъматовҳо тифоқу осуда буда зиндагии миёнаҳол доштанд ва асосан дар Русия кор мекарданд. марги нобаҳангоми ин оила дигар наздиконашро ки низ дар муҳоҷирати меҳнатиянд ба ҳайрат гузоштааст. ҳеҷчи вай намуд. ягон бор ҷангу ҷанҷол караги набуд. ино оилаиҳои нағз буд. домодам қобил буд. нағз буд. ягон бор ҷалбаш набуд. ба гуфтаи ҳамсӯҳбатони мо марги марҳумузи Наимҷон Неъматови 37 сола, Нафиса Неъматови 33 сола, духтарони онҳо Аминаи 13 сола, дугоникҳо Фотима ва Зуҳрои 10 сола, писарчаашон Муҳаммад Юсуфи 2 сола, аҳли деҳа ва сокинони минтақаро сахт андӯҳгин карда, онҳоро дар ҳолати тарсу бим гузоштааст. дар ин маҳалла як хоҳарам аст. ба ногоҳ ягон нохушӣ нашавад гуфта ба наздаш омадам. дар чунин ҳолат ҳама хавотир мешавад. ҳама аз мо мепурсад ки дар Шурқирғон чӣ гап аст. ҳолат ана ҳамин хел аст. дар ҳоле ки мақомот дар ин бора маълумоти расмӣ намедиҳанд, чанд манбаи Радиои Озодӣ гуфтанд ки зоҳиран аъзои ин хонавода аз ҷониби як ё якчанд нафар кушта шуданд. дар ҷои ҳодиса гурӯҳи таҳқиқотии Вазорати корҳои дохилӣ кор мекунад, аммо намояндагони он омода нашуданд дар ин бора шарҳе диҳанд. ин вазъ бисёре аз хонаводаҳо ва пайвандони онҳоро ки дар муҳоҷирати корӣ дар Русия ва кишварҳои дигар ҳастанд, нигарон кардааст. ҳодисаи куштори хонаводаи Неъматовҳо дар ҳоле аст ки шаҳри Конибодом бештар аз 1 сол боз бо чунин ҳодисаҳо дар сархати расонаву шабакаҳои иҷтимоӣ қарор гирифтааст. дасти кам чанд аъзои 6 оила дар ин минтақа бо аломатҳои қасдан ба ҳалокат расондан ёфт шуданд. масъулони мақомоти маҳаллӣ мегӯянд қисме аз чунин ҳодисаҳо ба ҷанҷолҳои хонаводагӣ рабт доштанд ва таҳқиқи дигар ҳодисаҳо идома дорад. дар як маврид аз даст доштани як нафар ё гурӯҳи беруна суҳбат шуда буд. ҷузъиёти ин ва дигар ҳодисаҳои шаҳри Конибодомро пайгирӣ дорем ва бо дарёфти маълумоти нав онро дар гузоришҳои дигар бароятон пешниҳод хоҳем кард. Фарзон Муҳаммадӣ, Радиои Озодӣ, шаҳри Конибодом. бинандагони азиз, гузоришҳо дар бораи ҳалокати аъзои 5 оилаи дигар ки ҳамин гуна ҷасадҳояшон дар як соли ахир дар шаҳри Конибодом пайдо шуда буд, метавонед дар вебсайти мо мутолиа кунед.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر داد که تا حال بیش از 60,000 نفر از طریق تلگرام این نهاد خود را در رویخط شخصانی تحت نظارت مقامات روسیه سنجیدند. در این رویخط 120,000 زادگان تاجیکستان شامل بودند. معلوم نیست تاکنون چند از آنها برای بیرون کردن اسمشان از آنجا موفق شدند. در حالی که این نهاد از مهاجران تاجیک تکرارا درخواست دارد که اسم خود را در رویخط شخصانی تحت نظارت تفتیش نمایند، نه همه می‌دانند که در صورت دریافت نامشان باید چه کار کنند. پاسخ به این سوال در گزارشی همکاران ما علیشیر ظریفی و براد یوسفی. наврӯз як муҳоҷири корӣ дар русия пас аз талошҳои ба такрор маълум кардааст ки номаш дар рӯйхати 120,000 нафари афроди таҳти назорати мақомоти русия набудааст. ин рӯйхат номи зиёда аз 120,000 шаҳрванди тоҷикистонро ҳамчун афроди қонуншикан дар бар мегирад. наврӯз мегӯяд исми бародараш дар ин рӯйхат ҳаст, вале намедонад дар идома чӣ кор кунад. додарам дар ин рӯйхат ҳаст, дига ба куҷо муроҷиат мекунем, чӣ кор мекунем, инаша ҳеҷ кам намедонам. ҳастанд нафароне ки патент доранд, ҳама чиз доранд. дар ин рӯйхат ҳастанд нафароне ки ҳеҷ ка надоранд, ҳеҷчӣ надоранд, дар ин рӯйхат нестанд. дар рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русия онҳое сабт шуданд ки дар қаламрави ин кишвар ягон қонуншиканӣ карданд. фарқ надорад қарздорӣ аз пули телефон, напардохтани ҳаққи обу барқ, барои муддати тӯлонӣ риоят накардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, ҳозир нашудан ба идораи давлатӣ бо вуҷуди даъватҳои ба такрор ва ё қонуншиканиҳои сахти дигар ба мисли ҷиноят. бархи муҳоҷирон ҳатто аз вуҷуди рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русия огаҳ нестанд ва намедонанд ки аз кадом тариқ исми худро ҷустуҷӯ кунанд ки дар ин рӯйхат ҳастанд ё не. мо имсолам хешид ки бе ҳеҷ одамо соз ҳуҷҷат доштагиани гардонанд, бе ягум чи аям дамадет гардонанд. барои ҳамин овозаи дурӯғи кагӣ шуд теракка чи барои ҳамин бе ҳеҷ гардонестанд ҳозир. сай не доктор месанҷи мерем. сай نمیاد هست که کمپیوتر میکنم اونجا میسنجیده اگر چی شده اونجا میره میسنجی خدمات موجود میگراسیون اونجا میره میسنجی. вазорати меҳнат дар сомонаи худ ва шабакаи телеграмаш як гӯшаи таъсис додааст ки дар он муҳоҷирон метавонанд бо ворид кардани санаи таваллуд метавонанд пайдо кунанд ки исмашон дар рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русия ҳастанд ё не. барои осон намудани кори шаҳрвандон мо дар телеграм, дар месенҷери телеграм чатботи махсус таҳия кардем. пайванде ки дар зери ҳамин навор аст онро мекушоянд, ба таври автоматӣ ҳамун саҳифаи чатбот дар телеграм кушода мешавад, тугмаи начат ҳаст, дар онро пахш мекунанд. баъдан аз ҳамун шаҳрванд талаб карда мешавад ки ба саҳифаи расмии ҳамин вазорат дар худи телеграм номнавис шаванд, обуна шаванд. баъд аз обуна шудан бозпас гашта аллакай обуна шудан тугмаи пахш мекунанд ва баъд аз он бояд ки минтақае ки онҳо сабти ном шуданд интихоб мекунанд. хуб ва санаи таваллуди худро дар формати рӯз, моҳ, сол ворид мекунанд. намояндаи вазорати меҳнат қадами баъдӣ пас аз пайдо кардани исми муҳоҷир дар рӯйхати шахсони таҳти назорат дар русияро чунин шарҳ дод. дар ҳолате ки агар шаҳрванд номи худро дар ин рӯйхат дарёфт намуд, дар ин ҳолат якчанд сценария буда метавонад. агар ки шаҳрванд аз ҳудуди федератсияи русия баромада бошад, новобаста аз он ки дар кадом давлат, хо дар тоҷикистон хо дар дигар давлат бошад, дар ин ҳолат танҳо ба шаҳрванд лозим мебиёяд ки хуб ҳамун шиносномаи худро саҳифаи якум ва саҳифае ки ҳамун муҳри баромад аз ҳудуди федератсияи русия монда шудааст, онро расм гирифта ба намояндагии вазорат фиристанд, то ин ки намояндагии вазорат ба рӯйхати махсусе ки аз ҷониби вазорат таҳия гашта истодааст ва он рӯйхат ба вазорати корҳои дохилии федератсияи русия фиристода мешавад. вазорати меҳнати тоҷикистон гуфтааст, шаҳрвандоне ки дар ин рӯйхат ҳастанд бояд то рӯзи 5 феврал ба мақомоти русия муроҷиат кунанд ва агар мушкили қонуние дошта бошанд ҳал намоянд ва ё умуман қаламрави русияро тарк кунанд. яъне баъди 5 феврал ҳамаи ин мардум якбора ба феҳристи онҳое ворид мешаванд ки дар сурати афтодан ба дасти маъмурони пулис бе ягон суолу ҷавоб ба тоҷикистон ихроҷ карда мешаванд.
اسم بیش از 120,000 مهاجر تاجیک در حال شامل چنین رویخواد گردیده است که وضع کارجویان تاجیک پس از حمله مرگبار به تالار کنسرتی کراکوس سیتی هال در مسکو بدتر شده است. در ماه‌های اخیر نگرانی‌ها از اخراج مهاجران از روسیه بیشتر صدا می‌دهد و بازگشت و اخراج آنها می‌تواند به وضع زندگی خانواده‌هایشان تأثیری بد گذارد. 10 دکبر در گوشه‌های مختلفی دمشق صدای ترکیش‌ها شنیده می‌شدند. طبق گزارش‌های رسیده بعد برکنارشوی رژیم بشار اسد اسرائیل به طور منظم پایگاه‌های نظامی سوریه را بمباران می‌کند. به قول گروه ناظران حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن میباشد، دولت یهودی اکثر انشاءات مهم نظامی سوریه را تخریب کرده نیروهایش را به منطقه حائل کنار تپه‌های جولان مستقر کرده است. شارحان به آینده سوریه با احتیاط بها می‌دهند ولی تاکید می‌کنند که وضع بهتر می‌شود. در این باره زرانگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد. در حالی که مردم سوریه سقوط دولت بشار اسد را جشن میگیرند، طبق خبری رسانه‌های روسیه وی در این کشور پناهندگی گرفته است. میخائیل اولянوف سفیر روسیه در وین در صحفه خود گفت بشار اسد با خانواده‌اش در مسکو است. سرنگونی بشار اسد در روز 8 دکبر به حکومتداری خاندان او بر سوریه که 54 سال دوام کرد پایان بخشید. کشورهای غربی و مخالفانش در سوریه بشار اسد را به جنایت‌های زیاد از جمله کشتن غیر نظامیان، سرکوب مخالفان، قتل‌های عمومی، استفاده سلاح‌های کیمیایی متهم می‌کنند و می‌گویند او با چنین بی‌رحمی‌ها در یادها خواهد ماند. مردم آویزه با عکس بزرگی بشار اسد را خراب کرده خوشحالی دارند. این را پاسخ به سرکوبگری‌های بی‌رحمانه حکومت او علیه اعتراض‌های عمومی سوریه در سال 2011 می‌دانند. این تظاهرات به جنگ داخلی در این کشور تبدیل یافت. در نتیجه حمله احتمالی کیمیایی در سال 2013 در غوطه شرقی واقع در کناره‌های دمشق بیش از 250 نفر و در ادلیب دست کم 89 نفر کشته شدند. فعالان در این فاجعه‌ها حکومت را ابدار کردند. نیروهای حکومت بشار اسد را همچنین به حمله‌های به تکرار به مکتب و بیمارخانه‌ها و اعدام‌های خودسرانه گناهکار می‌دانند. بنا به اطلاع سازمان عفو بین الملل از سال 2011 تا 2015 حکومت سوریه دست کم 13,000 محبوس را در زندان نظامی به دار کشیده است. در مجموع در جنگ داخلی سوریه که از سال 2011 ادامه داشت قریب نیم میلیون نفر کشته شده، حدود 7 میلیون کس ترک کشور کردند. تحلیلگران سرنگون شدن حکومت بشار اسد را یک حادثه تاریخی مینامند. این حادثه تاریخی است، زیرا در دوام دست کم 5 ساله تنها یک حزب، یک رنگ و یک چهره در سوریه حکمران بود. به مردم اجازه نمیدادند که فکر خود را بگویند، حق نداشتند حتی مسئله های را که به نیازهای هر روزه آنها وابسته است، مثال فساد، قانونشکنی ها، سوء استفاده از قدرت محاکمه کنند. خب حالا تصور کنید که امکانیت واقعی برای تأسیس نه تنها مثلا حزب ها بلکه فعال کردن جنبش های اجتماعی و سیاسی هم پیدا می شود. شما می توانید آزاد و آشکارا درباره فساد، قانونشکنی ها و هر عمل نادرست صحبت کنید. یک سبب استواری حکومت اسد را در پشتیبانی ایران و روسیه از آن می‌دانستند و حالا فروپاشی این رژیم را ضربه به پشتیبانانش تلقی می‌کنند. هنوز معلوم نیست که پس از سقوط رژیم اسد سوریه را کی و چگونه اداره خواهد کرد. سروزیر این کشور محمد جلالی گفته است با هر رهبری که مردم بپذیرند همکاری و حکومت را تسلیم می‌کند. رهبران بزرگترین گروه‌های مخالف اسد تهیه قانون اساسی و انتخابات نو را ضرور دانستند. برخی همچنین اظهار نگرانی کردند که اکنون سوریه را چه آینده در پیش باشد. بینندگان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید. تشکر از یکایک شما برای همراهی. خبرهای روز در سامانه azadi.org و همینگونه صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، ایکس و اینستاگرام و یوتیوب و تیک توک نشر می شود. اگر شما نیز از آن خبری دارید و می خواهید دیگران بدانند لطفاً بفرستید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهبانی هر یک شما باشد.